Izgubljeno prijateljstvo. Tek što je proljeće stiglo na planinski proplanak, sunce umilo obližnje šumarke, nečujno iz majčinog krila iskrala se buba Mara. Zvala se Šarka. Odlepršala je do obližnje livade i tu pronašla mnogobrojne bubice. S njima se igrala i zabavljala. Kako je živjela sama s roditeljima, uživala je u društvu bubica. Postali su pravi prijatelji. Šarka je bila malo drugačija buba Mara. Kako je rasla, na njenim krilima su se pojavile zlatne šare. Prave zlatne šare, koje su prilikom leta prosipale zlatni prah. Njeni prijatelji su se divili ljepoti njenih šara. I sama Šarka je bila iznenađena. Zalepršala bi krilima, a po zraku bi se prosipale čarobne čestice, koje bi padale na tlo. Na mjestu gdje bi pala čestica, narastao bi prekrasan cvijet. Svakog dana Šarka bi izvela svoj neobični let i iza sebe ostavila pregršt zlatnih cvjetova. Svi njeni prijatelji su joj aplaudirali. Nakon leta svi su joj prilazili i nudili nešto lijepo. Neko bi joj donio listić, cvijet, med ili pak ukras. Predstave su se odvijale svaki dan, a Šarki su se toliko dopali pokloni da više nije ni htjela plesati bez poklona. U stvari, uvela je ulaznice, jedan let, jedan poklon. Sprva su bubice nastavile s donošenjem svega što su imale, ali došao je dan kada su Šarki sve poklonile i nisu imale ništa više. Ništa osim sebe, svojih aplauza i podrške. Šarka se pripremala za predstavu i čekala poklone, ali niko ništa nije imao. Bube su joj govorile: sve smo ti dale, nemamo ništa više. Mislili smo da smo prijatelji, da ćeš plesati za nas kao nekada. Mi smo te hrabrili našim aplauzima i podrškom. Šarki bi krivo, naljuti se i odleti. Bubice su ostale na proplanku. Bile su zamišljene, ali na neki način i sretne, jer su u tom trenutku shvatile da se mogu zabavljati i bez Šarke. Skakavac je zasvirao svojim nožicama, pčelice zasujale, leptiri izveli okret u zraku, a bubamare aplaudirale. Jedna za drugom su govorile: i bez Šarke se zabavljamo, pravi prijatelji te vole i bez poklona. Prijatelji te nikada ne ostavljaju same. Šarka je po povratku kući raširila krila i neugodno se iznenadila. Vidjela je da nema više zlatnih šara. Nestale su. Nije više posebna. Šta sad da radi? U sobu je ušla majka. Saznala je što se dogodilo i rekla Šarki da se zlatne šare mogu vratiti iskrenim prijateljstvom. Šarka nije znala čuvati prijatelje, niti je spoznala njihovu vrijednost, pa je zamolila mene da njenu priču prenesem vama, djeci. Vi, djeco, najbolje znate kako se gradi i čuva prijateljstvo. Pomozite Šarki da vrati šare i prijatelji. Napišite i nacrtajte šta je za vas prijateljstvo, kako se stiče i čuva, da bi jedna neobična bubamara dobila drugu priliku.